Na kabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Fibaro kini kilong ki khubor nakaliang wa Antor News. Kador Barcelona lau mali pelun haringkat ka sport club kaseng samla bat kaseng lum kumi kilapan kuburom ya kas kun samla kasnong namar kawanra ya kaburom ya kasnong bat kum ka player football India kabaningkong tam nakajela kasamla Boni Finlia Chulai. Ketika noile ka football jongkari ka kena Boni Filia Chulai ne ka Indian football player naka under 16 sub junior da ka jin so sorong ka dorba shnong kala penlong ya ka jin le burom ya ka haka ing dorbar men haka kat kena tri ulber la ka jin pen ko burom ya ka Boni Filia Chulai da urang ba shnong uba bi khongwir haring kat ki executive member ka dorbar shnong ka Boni Filia kum ka samla jong ka shnong ya ka bala pentibit ningkong da ka laus mali sport club ya thu uba partu unong ilam ka club ngadu ka por ba kadang red kum ka burom na ka club bat ka shnong bat ka jalam galaya hadin ba ka lakut ka jingile ka football tournament jong ka SAFF under 16 women championship ulber mahar match potrik arjarap sauha Nepal ka Boni Filia Chulai kalayo burom kum ka player football jong kari India ka de ka vice captain jong ka tim India ka bala mikmat na ka under 16 women sub junior ka baile kai ha ka SAFF under 16 ka badang shudep long ha Nepal kat bandu ha ka ba ka India kalai kendu final bat ka Bangladesh men ha ka spotrik ulber ka India ka syaremno ha ka Bangladesh da ka jinshut tai bigar laila ar ka Boni Filia Chulai kalawan payeng shua ya kendu ya kimi pa ya ke bala pedang burom da ka kemi bat ka NPYF umroi ha kenat lingsuin jong ka umroi men ha ka atrik ulber Kebakan sebenarnya Boni tolong bagi kai Boni kenambut tang hak jelang lasak jir hak senang berada hak baicin buja football academy bak layola penikmat yang berada football club New Delhi bak lalu kapten Bani Sindhuta hak Delhi Women's Premier League. We are live. We are live. So, 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Ready? Kena. Bagaimana saudara kita dari sini? Dilima izin dulu Joko bang gue hidup dengan sama. Nah, aku beli kedua nasional laut pun kebapan ku pulau yang dari sini. Nah, aku beli di kesen sama kesen teh ke sport club yang laut pun. Bapak kibahaya kesen kipanak berkinong nasional jang kalau ini ibarat bentara pada yang kuat. Nah, aku beli bola ayah di Meja. Kibat bersama ngabar bola berjual kibat berdiri dia bangalong kumye kumanta keburong na ay di mesan di mama kajaga ibayay bersama balabor na kado na sini karena anak kagajin kumen kabagraw babayo banatan na kami kalian bat
nasional Meghalaya Barokoe. Ngasmumu di Pajala badai lima di Jungkre Chitong Juni ban penikaya nado kepada berit lama di mention dalam jangan. Kejingsam lekas football jangan kalau nado kepada Malaysia kita. Beranda menghadap sangat Pajala layanan yang sama dengan pasca ban practice yang peringkat bagi nasional di nasional. Nakin mau pada yang mulai Desember ada jalan beliau bahwa nanti tulis mentah kalau mulai sports club telah berlong jika under 12 football tournament ngamu kata football melapa menyusul bintang Hindre di Pak kisah tanggung kena di bahan biosnya menjerong ngalau iba bahannya influencer nang iba ada iba long disketi jong sports club na kebenaran jangan Hindre ibu ila ba rutan kena nanti iba siya bintang dengan tournament tidak bagian saya tentang discussion bahwa dia akan Hindai na laon nila bahwa mereka magdadaan na dito si Mabwe. Tikila siya na mereka lang berkesimpulan. Ngasutu mentah pada lima bajingan Turki Sports Club kebelaan musim susu yang penganyakai football hadap kita. Kejungkit siya yang kolom Sports Club penolong ke football tournament na dukunsywa berhadap di sini. Kaya pansay kena pergi berjalan ke football. Nganay itu merupakan nama banyak beteng penolong ke tournament malah sudah nasional. Play football.